ағарта бүтін биллерім біттейді. Қаршық ағарт-та-ағарт-дей, бұқырау жетті-дей, бәйрәм-дей, түтін шығарасы бар-дей. Мәшелей, тұр тез бол. Қонақлар келер тезден, пирог пішірәсі бар. Әйтті мен сеңа, жешілер бүгін қонаққа келеді. Тұр тез бол, жетті. Қаршық, күні бойы башымды үстінде тұрасың бітінде. Бұл пешні көп мағартырға болайынды. Мені газ кірген, плите бар, комфорты тұра, пішіріне шундағына. Бұл пешті бітелі, 2-6 кілі сөйтіп алған еді. Бұл қырауды кері жасаттың мұны. Келеді кері өнді олғай. Тыңласың мені. Бұл қырауда пирогны пішіреге керек пішті. Аның жыласы шул. Торайда тез бұл пешіне ағарты бітір. Нәрсе дейіп алалар? Әлі тағым, бір нәрсе аңламадым. Әйді, тұр тез бұл, әйді, жеткесеймін. Әйді, алға. Қаршы, міне, гәруші салсаң, может, іші тезірек кеткен болыр еді. Ненде гәруші енді? Күні бойы шул гәрушігіне сұрап тұрасың. Тоқталі. Не бұл? Әремеш қашап қаралы. Тәмлі болды мекен? Қаралы, тәмлі малай. Ну, әзірек кіні құрырақ болған, конечно. Сұрама гәрушіні. Бәрібір салып бермем. Ала қырға деген ей асыл құш, тәубәйттің мәлі ұшмасқа. Сен тәубәйтсәң дә мен итмәдім. Шибер қандылар ұшмасқа. Команда шондайды. Әйтті мына, ештәкі келді. Нешік келіп жеттігі? Жырақтан күзетіп келдік, көрмәдік пешнің ұтын, шуңа күрі алып келдік, сізге бір құшақ ұтын. Жиып қойдық ұтынларыны сізге деп кешек іштен, қазір тек шырамыз пешні. Төтені шықмы екен? Ой, бабай, өзі ұлған, өзі бұлған, шәп болған. Құшқа әзір, бір түтініне шықпай. Әлі бабай ұңған, әлі ұңған. Күні бойы бабағызы сөктім, шушы пешні ағарттым. Әйдәгіз әлі менің жаратқан ойынды ойнап аламыз. Yüzük salışылыр, байзығының yüzігі бар. Менде бар, әйдәлі. Бабай әйе. Кімді әлізіп, секіріп шық. Тұттын. Ешәдіміз лейіні. Әйдәл жырласын әлі.
Eyler jeşlerini zalga alıp krittegi şu konsertni ko'rsating. Arılarmısınız? Hayırlı kiş qarindoshlar, bayramimiz qo'noqlari. Po'qirov shig'i deb ismlangan bayramimizni boshlaymiz. Po'qirov jamg'armishlar, suyuqliklar bilan o'tsin edi, suyunishlar olib kelsin edi. Po'qirov bir kavshining barakati ko'ngillarimizni arg'otsin edi. Bu bayram bizga qiz Mariyaning bir kavshina bag'ishlangan ham dunyoda yashagan kishilar ustine Alloh onasi bir kavin bir keltirganimiz katta. Sog'la bizni alg'a tavada, izga qiz Mariya. Haydi do'stlar, shu motor bayram bilan qutlarish uchun siz bizning Yakov Emilyanov ismidagi kulturazdagi direktori, biz yaratgan, siz hurmat etgan Belarus Ludmila Danilovnaga beriladi. Selam do'stlar aslında, Ludmila Danilovna. Arılarımızsız qonaqlar, hürmetli qonaqlar, şakırılgan qonaqlarımız, yaşlar, barınızını da Po'qirov bayrami bilan qutlayım. Mında bizning bugün Kireşin yaşlarına tugulmana Udmurt yaşlarından kelgan jurnalistlar, şakırılı qonaqlarımız, hem bizning mana shu binoning xo'jalari, yaşlar assambleyasi yetakchisi Timur Qadirov, hem Assambleya Tatariston xalqlari assambleyasining isполком yetakchisi Gennadiy Yakovlev, Turma, yara, хорошо. Mana bayram bilan qutlab nima aytasim kelar. Tobinlaringiz mo'l bo'lsin, mollaringiz to'q bo'lsin. Uyingizda sihatlik bo'lsin. Hem Xudoy sizga salomatlikni bersin. Hozir bizning zamonda shunday. O'zingizni saqlag'iz. Mana bizning bugungi bayram u yoshlar bayrami. Hem u yoshlar inisiativasi bo'yicha ishlanildi, hem uyushtirildi. Biz uni mana Po'qirov shig'i deb atadik. Hem endi albatta yoshlar yonida olug'lar da bo'lmay mumkin tugul. Bizning Yakov Emilyanov ismidagi kultura o'zagida bugungi kunlarda zey kireşinlerining kultura oylig'i uzar. Hem şu mana Po'qirov bayramida biz şu oylik qissalarında zey kireşinlerinde qoloqlar do'stligi yurtini qonaqqa chaqirdi. Yoshlar yonida siz bugun onlarni da ko'rasiz, chunki bayram qonaqsiz bo'lmay. Hozir endi motor bayramlar, motor yo'llar, shunday qatlovli vaqtlarda kelganingiz uchun baringizga da bek zo'r rahmat. Bizning zallar kichkina bo'lsa da, xalq ko'p bo'lmasa da bizni tur efirdan qaralar. Bizni tur efirdan qaraganlarga da bayram qutlovlari, baringizga da sog'lik, salomatlik. Rahmat. Bizlar rahmatligidan yana olqishlar ostida ozodlik ali. Do'stlar, konsertimizning shartlari bek oddiy. Bizden jir, biyu, yumor. Sizlar endi albatta jili olqishlarimiz. Kelishlikmi? Alloy bo'lg'ash ketdi. Sahnamiz turida Kireşin Shibari 2016 Rashid Vagov ismidagi xalqaro baygining jinguvchisi, go'zallarning go'zali Kireşin qizi Tatyana Yefremova do'stlar. Kish olqishlar ostida qarshi Tatyana Yefremova. Aramızın qarindoshlar. Ay ay, siz
баш киемлән булгач ишетми торгандыр. Әйдәгез икенче җыры минем крашен җыры. Эй туганнар, тату яшик. Татьяна Ефремова! Кызлар, менә шунысы шатландыра, соңгы елларда яшь керәшен артистлары ташкын булып эстрадага барып керәләр. Тиз арада тамашачы мәхәббәтен яулап алалар. Менә бу ике шәп керәшен егетне дә зур сәхнәгә үз юлларын салалар. Яңадан-яңа образлар тудыралар, җырлар җәттеләр. Аларга дуслар әлбәттә инде зур уңышлар телик. Сәхнәбез төрендә кабатланмас новы төркеме. Әйдәгез егетләр, сәхнә сезнеке. Аруларны сез тәрәләштер.
Güzel kızlarını gitti. Снова Дыркеме егеттерге алкышлар берген достар. Кабатларына снова Дыркеме. Бля достар, мен артистларны матур итеп сәхнәгә чыгарам, таныштырам. Үзем белән әле таныштырып китмәдем. Таныш булыйк, Алексеевск районы Красный Баран авылыннан Крашен егете Дмитрий Баранов булам.
Достлар, менә танылган артист дип әйтә алмыйм, конечно, үземне. Шулай да Аллага шөкер, сәхнәдә басып торам бит әле. Әллә нигә бер алкышларыгыз эләккәле. Менә дуслар, күп кеше әйткәне бар, менә син имештер буең бәләкәй диләр миңа. Минем буем үзем өчен бик тә комфортный, дуслар. Менә мин бер җирдә дә башымны бәрмим. Аннан беләсезме, менә бәләкәй кешеләргә яңгыр бит сыңгырак ява башлый. Хәерле дуслар, шунысын онытмаска кирәк, алтын ул зур булмый. Дуслар, шундай әйтем бар, алма алмагачтан ерак төшми дип. Сез шуның белән килешәсезме? Менә мин бик тә килешәм. Аеруча да бу алма крәшен алмасы булса. Каршы алыгыз, сәхнәбез түрендә күп кырлы талант иясе Виктор Агапов. Виктор Агапов. Сәхнәсенеке. Әйдә. Борын-борын килгән кадәр шулай итеп бабалар өйләнергә вакыт җиткәч кызларга барганнар өйләнергә вакыт җиткәч кызларга барганнар барганнар да уяннарда барганнар әгәр кызлар таңламаса Ватрусың кәләшләр дип күрше ауылға киттек. Ватрусың кәләшләр дип күрше ауылға киттек. Күрше кызлар егетеләр безне башы алырлар. Икесез дә сөйләшмичә сартыбызга салырлар. Икесез дә сөйләшмичә Микрофон привай. Егетлер хаксызлар бирдегез. Ауылга кайтып сиккәнебез, авылда изләнештән. Баш исән кызлары бетмәс дип, күрешү сөенештән. Баш исән кызлары бетмәс дип, күрешү сөенештән. Җырлап менеп китте, уйнарга тылында. Йөрәкне күрше кызлары Заманалар, әлі назарлар. Иленем дип беріп кычкырсам, кызлар түзелеп басалар. Иленем дип беріп кычкырсам, кызлар түзелеп басалар. Иленем дип беріп кычкырсам, кызлар түзелеп басалар. Кызлар түзелеп басалар. Виктор Агапов! Дуслар, элек-электән безнең халкыбызның тормышы гармунсыз, гармун моңнарсыз булмаган. Шулай бит, дуслар? Аула гыйләр, гармун тартып ойнап килүләр. Ә менә бүгенге көндә берәр егет яки ират урам буйлап гармун тартып ойнап килсә, иң беренче инде уй килә башка. Дөрес. Яисә башы киткән, шулай бит, дуслар?
Әйдәгезләр, концертыбызда булса да гармон моңнарына бер күңеле булды әле. Сәхнәбез түрендә 2 В төркеме. Агапов Владислав һәм Агапов Виктор. Әйдәгез егетләр, әзергез сәхнәне. Агапов Виктор һәм Владислав, bu кыздырдылар, адыслар, алкышлар yollagan үзләренә. Молодцы җегетләр. Безнең Яков Юлианов исемендәге культура үзәге Крәшен культурасының милли ялларын саклауда зур эшләр алып бара. Безнең җыртыбыз чын дәрәҗәдә Крәшен җыртына әйләнде. Матур гадәткә әйләнгән төрле төбәк крәшеннәре культурасын данлау айлыклары уздырыла. Теге айда Мамадыш районы крәшеннәре белән якыннан таныштык. Бу айда бездә кунакта Зәйләр. Һәммәгезләр каршы алыгыз. Сәвәләйләр белән багражлар. Туй күренеше. Mona
Kızı güdüge yerde bir. Yürü yürü, indi başından beri koyra. Neyden bulayım bunu? Var bizim tornamız, biz hadi kutu yapıldık. Çıkar, ana aktana. Burada ne bir de? Hazır etip biremin sizge. Oldular indi. Davay. Şu indi şu. Sokla. Eylegiz. Kebin kıyır vakı ciddi. İti kişirkevge. Otlar şigevle. Eylegiz. Eybetlep şu sakladınız mı? Ne sakladık? Bağı beylediniz mi? Beyledik. Ortana türettiniz mi? Öğrettik. Ey nattuşmuysun eğitimimi. Onun bir kudaları, şır kudalar kile bizge. Ey sinalarını, bilesem sinalarını. Böyle hadi. Siz ne patırvatın delerimiz işkenimiz şıttık. Ötkesin mi? Temiz. Yani ne bilesizsin sen? Nerseşli bilemez. Var ayıbını da eşli
болған? Иденсі білеміз. Идені біз жалт еткен. Хей! Мишке біплі білеміз. Жақшы тұптылар балар, Кіртесіз ме? Кіртеміз.
Zeker. Koya koya. Neyse bir temizle. Toş. Toş mu? Sandık bu şiir bilen biz tutarkanlar Rahmat, İngiliz tutma bak. Kızımız müzik çıktı. Dünler boyu yuklamış müzik çıktı. Ey rahmet. Sandıklı. Mene sandık hazır size. Sandıklı oldu. Sandık. Çay devresine kavuzunu. Suyla başlıyor. Su kavuzunu. Thank
gelişlerini koşarga bordur anın cayları. Bu gelişlerini koşarga bordur anın cayları. Gelişimde pişirdim barajıske kişirdim. Ubesengme upmeyesengme gibeminde Karışık, bu kürüşü ivanına 2 saat dileginde konak kadip şakırgan edip hemen kurulmayı, kayda yürüdür indi. Ettim men sana konakka şakırma divanı. Baribir kirmeyip, oyağı hazır 2 yıldan boyu jürmeyindi. Düğündegine otursun. Derse dağın gerişi diline bitip sırayı başlaydı. Eyde gittik yaşlar cana, yürüp naşı. Eyde dizrek, bunu indi babay. Şart ökün paramız bidindi konakka. Ne sadise? Bütkenski bidindi sen.
Bitkenski? Aha. Kim Bitkenski? Sen. Yani men yaşlarını bir jakka koyup duram. Jırlar jırlar jiwan masan
Крашин кызы Лариса Басырова. Рәхмәт. Чын күңелдән Покрау бәйрәме белән сезне котлыйм. Зур рәхмәт. Güzellerden güzeli Larisa Basırova dostlar. Dünyada köp kişi bulsa бәхет шинчәсенә шул кадәр аңлатма бардыр. Ләкин дуслар, һәр кемнең бәхете үзенеке. Бәхетсезлеге дә берәүләргә зур бәхет булып тоелган нәрсә, икенчеләр өчен гадәти хәл. Менә дуслар, әйтегез әле, нәрсә ул сезнең өчен бәхет? Исәнлек, саулык, нәрсә ул бәхет сезнең өчен? Биттеме шул белән? Менә дуслар, кайда гына сорасам, нәрсә ул бәхет дип бөтенесе исәнлек, саулык, тазалык, байлык дия башлый, бөтенесе инде зур бәхетләрне искә төшерә. Ә бит баксаң, без көндәлек кичкенә генә бәхетләрне күрмичә, атлап чыгып китәбез өстеннән. Менә иртә белән уяндык һәм күзләрне ачтык. Бәхетме? Бәхет. Аннан менә егетләр бармы? Егетләр кулыгызны күтәрегез әле. Егетләр. Егетләр бар. Менә күз алдына китерегез. Йөргән кызыгызны яки хатыныгызны кичке 8-гә бик кыйммәтле японский ресторанга алып кирдегез. Ә ул 6-дан соң ашамый икән. Бәхетме? Бәхет әлбәттә. Менә дуслар, кибеткә кирип киттек, ә QR-код сорамадылар. Бәхетме? Бәхет әлбәттә. Хәмин дуслар, менә без артистлар чыгыш ясыйбыз, ә сез безне алкышларга күмәсез. Безнең өчен моннан да зур бәхет әлбәттә була алмый. Рәхмәт сезгә. Сәхнәбез түрендә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Макаров Геннадий Михайлович җитәкчелегендәге Тумар этно төркеме каршы алыгыз.
Тума ретна тәркеме. Менә бит. Нинди шәбегетләр, баяннадайлар, җырлыйлар да. Микрофонны алып китәләр, алкыштап алалар үзләренә. Дусларым, Покрау бәйрәменә багышланган әйтемнәр бик күп. Октябрьнең 14-ндә шикмән төшә, тун менә. 14-ннән уңыш кырда калса, кар астында калды дигән сүз. 14 октябрьдә кар күренсә, 40 көннән кар ятар. Покрауга кадәр кар төшсә, кыш суык булыр. Покрау бәйрәмендә Лия Морис җырласа, концерт гөрлә була дигән сүз. Монысы бу сүзне уйлап чыгардык, дуслар. Шулай микән хәзер тикшерәбез. Каршы алыгыз сәхнә өстендә Крашенер җыелма КВН командасының уенчысы, быелгы Айда Шаярт фестиваленең чемпионы Лия Морис. Хәерле кичләр, бәйрәмнәр белән. Лия Морис, дуслар! Кулыгызны күтәрегез, кемнәрнең жюрида Питрауда булганы бар? Барыбызның да бар, шулай бит? Менә Питрауда, әлбәттә инде минем кебек өйләнмәгән егетләр өчен аеруча кызык булган иң шәп бәйге ул Крашен шибәре. Дуслар, быелгы Крашен шибәре 2021 титулында Сарман кызы Лиана Самойлова лайык булды. Шулай быел Лиананың туйы да булды бит әле, әйдәгез әле. Алгышлап котлап алыйк. Шын Крашен гаиләсе туды. Каршы алыгыз, дуслар, җырлы гаилә Лиана һәм Владимир Самойловлар.
Yanına hem Vladimir Samoylovlar dostlar alkışlап алайық өздеріне. Білесіз ме, мен бит ілігірек бейші едім. Бейші едім. Міне концертларда достар хәтті бейі башладым. Міне бір шыны зор концертта шықтым, бейім. Тамашашылар келділер, мені қолға көтеріп алдылар. Зал бойынша ерте башладылар көтеріп. Һәм міне артқы ишектен шығарып аттылар. Әміне достар қазір шығашақ бейшілерімізге шілте білдірілік түгел. Чөнки шыннан да шәп бейшілер Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм бию ансамбле солистлары Владислав Уткин һәм Минубаева Саида баш майшки бию белән. Владислав Уткин, Саида Минубаева. Alkışlarımızın güçlerimizge. Sahne, yazmış karaul, canlar ışraşkan urun. Yaşadım, yaşnadım değil mi?
сәхнәне күрмәс баран. Сәхнәбез түрендә Күкмара районы Пчеловод авылыннан шәп көрәшче егете, моңлы сандугачыбыз Эдуард Данилов. Эдуард Данилов. Әйдә Эдуард, кызыр сәхнәне. Сәйдік шәршінемсіз, бір кілаш Пчеловод регален, барымыз не білі біршіні. Ақ құяңның ақы баласын, ақ құяңның ақы баласын, жібер қырға ойнасын, жібер қырға ойнасын. Бері ойнасын, екі ойнасын, бері ойнасын, екі ойнасын, ғайы бейдіш болмасын, ғайы бейдіш болмасын. Ақ қояндар атсаң, шүгәлі бақ, ақ қояндар атсаң, шүгәлі бақ, демес мекен түшілі, демес мекен түшілі. Кеш жатқанына исәпіліп жат, кеш жатқанына исәпіліп жат, кірмес мекен түшілі, кірмес мекен түшілі. Ақ құяңның ақы баласын, ақ құяңның ақы баласын, атып аласың келе, атып аласың келе. Сезімдегі дос ішілеріне, сезімдегі дос ішілеріне, сатып аласың келе, сатып аласың келе. Ақ құяңның ақы баласын, ақ құяңның ақы баласын, тұтсаң өттірмәс елем, тұтсаң өттірмәс елем. Сүйкісән сегіз жәшігі жейсен, сүйкісән сегіз жәшігі жейсен, өлсәң бүкілмәс елем, өлсәң бүкілмәс елем. Сүйкісән сегіз жәшігі жейсен. 88 әліп жетіме ұшы матур заманырда. 99 бұлсын әлі. 99 жәшігі жейсен, 99 жәшігі жейсен, өлсәң бүкілмәс елем, 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 өлсәң бүкілмәс елем. Біз рахмат. Қайлы кішілер, сендермісіз? Шушы зор, матур бейрем білен сізіне құтлау бітесіп келер. Шушы матур бейремлердегіне, тыныш дүниелердегіне сізін білен көршіп, бейрем етіп, жырлап беріп қына яшырға яссын. Енді келесі жырда шул тұруда, матур дүния тұрында, шушы матур келешегі өз тұрында. Гүрләп яшик. Aslan tuğel bola, yoktан tuğel tuğla, engir mengir inde şağı
көңіл бола, жоқтан көңіл бола. Өңгір-мөңгірінде шағырыз, әлі ұшқан бола, әлі жүрмек бола. Дамжыры далырыз, сағырыз. Yaşam şunday təmilib, durmuş şunday əmilib. Yürəgim arıqıb, dağılırma. Saklama sürükə, görümdə bəxtə, ötkənlərlə əylə sağırma. Yaşam şunday təmilib, yürəgim arıqıb, dağılırma. Saklama sürükə, görümdə bəxtə, ötkənlərlə əylə sağırma. Saklama sürükə, görümdə bəxtə, ötkənlərlə əylə sağırma. Ötkənlərlə əylə sağırma. Эдуард Данилов! Эдуард Данилов, молодец! Siz ormadingizmi hali? Ormadingizmi hali? Alaysa konsertda bizni boshlab jiberamiz. Qarshi olinglar navbatlarida yanadan Mo'ng'istonlik yoshimiz Tatyana Efremova!